Muri iki cyumweru turaganira ku ndwara y'igituntu ikomeje kuba ikibazo ku isi. Impuguke ya OMS aratubwira bumwe mu buryo bwo kurwanya igituntu muri Afurika. Ese wamenye ute ko ikibazo cy'inkorora yawe gikomeye? Umunyatuniziyakazi yifashishije uburwayi bwe afasha abana bameze nkawe. Izi nkuru hamwe n'izindi ni muri kiganiro Bungabunga ubuzima mu gitegurirwa n'Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije mwese, ni Eugenia Mukankusi, murakoze kuba muri kumwe natwe muri kiganiro Bungabunga ubuzima. Igituntu ni indwara imaze imyaka, ni imwe mu ndwara zandura cyane ku isi. Abantu miliyoni zirenga 9 banduye igituntu mu mwaka 2020. Ni indwara yica abarenga miliyoni 1 buri mwaka nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ibivuga. Igituntu gifata ahanini mu bihaha. Mu bimenyetso byacyo harimo inkorora ishobora kuvamo gukorora amaraso, kubabara mu gituza, umuriro no gutakaza ibiro. Iyi ndwara yandura ikwirakwira binyuze mu mwuka utwara uducandwe umuntu yirwaye asohora akoroye cyangwa yitsamuye. Nubwo igituntu kiboneka ahantu hose ku isi, abenshi mu barwaye iyi ndwara ba mu bihugu bifite umutungo uri hasi cyangwa uciriritse. Ni imwe mu ndwara zica abantu bafite ubwandu bwa virusi itera sida. OMS ivuga ko miliyoni 2,500 bari barwaye igituntu muri Afurika muri 2016. Abakurikirana ibintu hafi bavuga ko hari ibintu bifatika byagezweho mu kubuza iyi ndwara gukwirakwira mu myaka yashize, ariko ku cyorezo cya COVID cyabisubije inyuma. Ikigega gishinzwe kurwanya sida ku isi, igituntu na malaria gihamagarira za guverinoma kongera guhagurukira iyi ndwara ifatira mu myanya y'ubuhumekero. Muri Afurika y'Epfo ahaboneka igituntu cyane, itsinda ripima abantu ribasanze aho bari kugira ngo barebe ko bagira icyo barengera nyuma y'ibyadindijwe n'icyorezo cya COVID-19. Nubwo ivurwa ndetse ikaba yanakwirindwa, indwara y'igituntu nihitana abantu benshi muri Afurika y'Epfo. Mu gihe cy'icyorezo cya coronavirusi, umubare w'abisuzumisha igituntu waragabanutse cyane bituma abantu bapfa. Umugabo wa Rayota Waiza w'imyaka 32 ari mu bo yahitanye. Ururimi rwiwe yahora avuga ko rumujya, ntiyanumva uburyohe bw'ibyo kurya. Niho namusabye nti reka tuje ku ivuriro, aho niho twamenyeye ko yanduye. Nubwo umugabo wa Waiza yari amaze amezi 2 ku miti, yapfuye azize igituntu mu kwa 8 k'umwaka ushize. Ubwandu bwe bwatumye uruhinja rwabo rushyirwa ku miti rurinda kwandura, ariko kandi aracyahanganye no kubura uwo bashakanye. Kuko ahari iyo tubimenya kare byarashoboka ko yakabaye akiriho. Global Fund, umuryango mpuzamahanga wiyemeje kurwanya sida, igituntu na malaria, uvuga ko ikorwa ry'imiti mishya ivura igituntu ryadindiye cyane. Iyaduka ry'icyorezo cya coronavirusi rikaba ryaratumye ibintu birushaho kuba bibi. Twabonye igabanuka riri hejuru ya 20% ku mubare w'abasha kugera ku buryo bwo kwisuzumisha no ku buvuzi. Muri rusange, ubwandu bw'igituntu n'impfu zitewe nacyo biriyongera. Impfu zitewe nacyo ku nshuro ya mbere ziyongereye kugera kuri 1,5 miliyoni zivuye kuri 1,400,000 zariho mu mwaka wa 2019. Ivuriro rishya ryimukanwa riterwa inkunga na Global Fund rigamije kuziba icyuho mu kwisuzumisha igituntu. Ntushobora kurinda abakuri hafi indwara nawe tutazi ko ufite. Rero turabasuzuma. Nyuma yo gupima icyo ubusanzwe dukora, iyo dusanze baranduye igituntu dukora ibishoboka tugakurikirana igituntu mu bo bahuye nko mu miryango, inshuti bose bakaza tukabapima. Leta nazo zirimo kwigira ku makosa yakozwe mu gihe cy'icyorezo cya coronavirusi mu kuvugurura ubuvuzi bw'indwara zari zarirengagijwe. Nyuma y'ibyabaye, ubu iyo turimo gupima COVID-19 dupima n'igituntu, ariko ubu twasanze turimo gukosora amakosa yacu. Ubu turimo kongera ingufu muri gahunda yo guhuza ibikorwa bijyanye na COVID-19 n'ibindi bikorwa by'ubuvuzi bw'ibanze birimo na serivisi z'igituntu. Mu rwego rwo kugira ngo umuhate nk'uyu ushobore gutanga umusaruro ufatika, umuryango Global Fund urasaba umuryango mpuzamahanga inkunga ingana na miliyari 18 z'amadolari y'Amerika. Uyu muryango uvuga ko iyo nkunga izafasha mu gukosora imbogamizi zatewe na coronavirusi no kwegeza isi hafi yo kurandura indwara z'ibyorezo nk'igituntu. Muganga Michel Gasana ni umuyobozi ushinzwe kurwanya indwara y'igituntu wa OMS mu biro by'akarere bya Afurika. Aratubwira muri make ibijyanye n'igituntu n'ibirimo gukorwa mu kukirwanya muri Afurika.
10 million of people are supposed to be ill to feel. Abantu bagera kuri miliyoni 10 bavugwaho ko barwaye igituntu, hanyuma 25% byabo bakaba babarizwa muri Afurika, kandi 36% by'imfu zose ziterwa n'igituntu byihariwe na Afurika. Indwara y'igituntu iragoye cyane muri Afurika, kandi 1/2 gusa cy'abayirwaye nibo babasha gusuzumwa. Rero ubuvuzi buri ku rugero rwo hasi kuri uyu mugabane butera umubare uri hejuru w'abapfa. Kandi mu mpamvu zitiza umurindi igituntu muri Afurika harimo ubwandu bwa virusi itera sida, imirire mibi, uburwayi buterwa na alcohol nyinshi na diabete. Turimo gupima abantu, turabashyira ku miti igabanya ubukana bwa virusi kugira ngo ubudahangarwa bwabo bwiyongere, icyo gihe ntibugarizwe n'ibyago byo kwandura igituntu nk'indwara ituma virusi itera sida ibazahaza, kuko igituntu kikiri impamvu ikomeye iteza impfu ku bantu babana na virusi itera sida ku mugabane wacu. Ibimenyetso bizwi by'igituntu ni uguhumeka bigoranye, ububabare mu gatuza, umunaniro bimara igihe kirekire, rimwe na rimwe biba byoroheje. Iyo gihuye na virusi itera sida gishobora kugaragaza ibimenyetso nk'iby'ubundi bwoko bwinshi bw'indwara. Ushobora kubabara uruti rw'umugongo, mugiga n'igituntu bizahaza ibice byose by'umubiri. Ariko ikimenyerewe kandi cyanduza cyane ni inkorora imaze ibyumweru birenze 2. Nyuma y'inkorora hashobora kuba hari ikintu kindi cyihishe inyuma. None se wamenye ute ko inkorora yawe ari ikibazo gikomeye? Muri wese arakorora. Hari impamvu nyinshi zituma dukorora. Harimo kuba tutamize neza icyo turiye cyangwa icyo tunyoye. Hari ibiterwa na allergie cyangwa na COVID-19. Uretse imiti, inzobere zo mu kigo cy'ubuvuzi Mayo Clinic gifite icyicaro inaha muri Amerika zivuga ko umuntu yagerageza ibintu bikurikira mu koroshya inkorora. Wafata akayiko gato k'ubuki, wakwiyuhagira amazi ashyushye cyangwa se ugakoresha akamashini gakwiza umwuka ubabereye mu cyumba, hari no kunywa ibintu bishyushye nk'icyayi cyangwa se umutobe w'indimu. Mu gihe bishobora kuza bikongera bikagenda, hari ibimenyetso byo kugaragariza ko inkorora yawe itari yo gukinishwa. Ibyo birimo igikororwa gifashe, kwipfuna ibintu by'umuhondo, kugira isesemi, umuriro, kutabasha guhumeka neza, guta ubwenge no gutakaza ibiro. Inzobere zivuga ko kwihutira gushaka ubufasha bw'abaganga ari ngombwa igihe umuntu yumva hari ikintu kirimo kumuniga cyangwa aruka, ahumeka cyangwa se amira bimugoye, akorora agacira ibibumbe by'amaraso cyangwa se ababara mu gatuza. Ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM riburira ko akarere k'ihembe rya Afurika karimo guhura n'ibihe by'izuba bikaze kuva mu 1981, kandi ko miliyoni 4 z'abanyasomaliya bazagira ikibazo cy'ibiribwa imvura nitagwa muri uku kwezi. Ifamu ya Habiba Iman iri mu majyepfo ya Somalia imaze imyaka 2 itagwamo n'igitonyanga cy'imvura. Amatungo ye yarapfuye kandi nta n'icyo yashoboye gusarura. Arimo arasaba imfashanyo hamwe n'abandi babarirwa mu bihumbi 100 mu nkengero z'umujyi wa Bardere. Ntawe udufasha, nta biribwa dufise, nta mazi dufise, eka nta n'impuzu zo kwambara, nta n'amahema yo kwikingamwo. Twahunze amapfa, aha ndahamaze iminsi 158, nta biribwa, nta naho kuraza abana. Buri munsi ndagenda nkadodorera ababa mu bisagara, nsabiriza ngo ndabe ko abana bojya. Kuva mu myaka 10 ishize, Somalia yahuye n'amapfa ateye ubwoba, kandi bisa naho ikirere cy'isi kigaragaza ko ibura ry'imvura rizakomeza no muri uyu mwaka. Muri make, akarere gashobora kuba kagiye guhura n'amapfa mabi kurusha yigeze abaho mu isi, nk'uko bitangazwa n'urubuga rutanga amakuru y'impuruza ko hashobora kwibasirwa n'inzara ku isi. Namaze iminsi 6 ngenda ku ndogobe ngo mbashe guhunga. Ubu ntuye mu nkambi ya Iftini mu mujyi wa Baradere. Umuhungu wanjye arwaye iseru kandi afite n'ikibazo cy'imirire mibi. Nasize umugore wanjye mu nkambi n'abandi bana 2 barwaye iseru. Napfushije umukobwa umwe nawe yapfiriye mu nkamba z'izi seru. Ishami rya ONU ryita ku biribwa ku isi PAM rivuga ko aya ariyo mapfa ya mbere akomeye akarere gahuye nayo kuva mu myaka 40 ishize, nyuma yaho ibihe 3 byikurikiranya byari bimenyerewe mu imvura bishize ntayiguye.
uyu muryango kandi uvuga ko abagera kuri miliyoni 4 muri Somalia bazakomeza kugorwa no kubona ibiribwa niba nta mvura iguye mu kwezi gutaha. The food security situation is so poor. Those people have lost everything behind them. Ibiribwa hano ntabyo. Bari abantu basize inyuma buri kimwe bari batunze, amatungo cyangwa se ubuhinzi, kandi bakeneye cyane ibiribwa, icumbi, amazi, ubuvuzi, bakeneye buri kimwe. Umuvugizi w'ishami rya Loni ryita ku biribwa ku isi anavuga ko abana bagera kuri miliyoni 1.4 bari munsi y'imyaka 5 bazazahazwa n'imirire mibi bitarenze impera z'uyu mwaka niba nta mvura iguye. Akanama mpuzamareta ka Loni ku kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe katanze integuza ko ibibazo bikomeye nk'amapfa, ibihe bidasanzwe by'ubushyuhe bukabije n'uruvura rwinshi bizakomeza kwiyongera ku isi uko ubushyuhe bugenda buzamuka. Umunyatuniziyakazi Kaima Gadour yahinduye ubumuga bwemo ingabire, afasha abana babayeho nkawe. Abahuriza hamwe kugira ngo abashyire mu mutima wo kudacika intege no kwigirira icyizere. Nubwo afite ubumuga yavukanye ku ntoki n'amaguru, afite impano harimo kubyina, byatumye yegukana ibihembo byinshi mu rwego rw'igihugu na mpuzamahanga. Navukanye ubumuga ku ntoki zanjye n'amaguru. Kuva nkiri umwana nagiye nkorerwa itotezwa kenshi n'ibindi bintu bibi bikozwe n'abakuru ndetse n'abato. Iri totezwa ryansigiye agahinda kenshi mu mutima wanjye. Ariko naratsimbaraye niyemeza ko uburyo bwonyine mfite ari ukwigaragaza kuri abo bantu ku buryo bashobora kunyubaha, kandi bikambera uburyo bwo kwihorera ku bajyaga banseka cyangwa se abatarankundaga, nkabereka ko nabashije ikintu kigoye, kuko ubusanzwe umuziki n'imbyino ni ibintu bigoye kubishobora. Kubyina nkoresheje amano yanjye byari bikomeye kuruta gucuranga kanuni nkoresheje intoki, ariko biri mu bintu nkunda cyane, ari nayo mpamvu niyemeje kubyiga. None uyu munsi wa none nkaba nsohora ababyinnyi benshi bo ku rwego rwo hejuru. Ikigo ndangamuco cyanjye cyahoze mu ndoto zanjye zagutse za kera, kandi byanteye akanyabugabo ubwo nagifunguraga. Nakira abana bafite ubumuga n'abandi bana, kandi nteganya binyuze muri iki kigo kwigisha abana bose ubuhanzi, kuko bubafasha kwigirira icyizere, kugira intego no kwiga indangagaciro nyinshi za kimuntu. تجربتي متاع مع شيماء اللي هي وين نهارت اللي قبلت سارة خاطر مش Nkorana Kaima bwa mbere ni igihe yemeraga kwakira Sara, kuko si abantu bose bashobora kwemera umwana umeze nkawe. Ariko Kaima aramwizeye akoresheje ubuhanzi binyuze mu ndirimbo, imbyino no gushushanya. Afasha Sara kugaragaza impano zimurimo, kandi ubuhanzi bwagize akamaro kanini mu buzima bwe. Ubuhanzi ni ubuzima bwanjye, kuko mbana n'umuziki n'imbyino. Ibi nibyo binezeza, bikantera umwete wo gukora ibirenzeho, kuko ari n'inshingano kuri jye. Bisobanuye ibintu byinshi. Umuziki n'imbyino niwo murimo ukomeye kurusha iyindi, woroshye kurusha iyindi, kandi uhebuje kuruta iyindi yose mu buzima. Amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya corona wabisanga ku Ijwi ry'Amerika kuri wa3.radio@voa.com. Naha dusoreje uyu munsi, naho ubutaha mukore kandi ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.